hlekani Afrika Dzonga hlekani mingisero mkanalo na FM na kuhlekanisa kolonga ngisela stage le shurko ngoba khona ngisela urla Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na ukuma ku audio streaming ya mkanalo na fm.co.za ni khalanga pet mathebula ngwana re sumatwa jimo xithango mo xikirtano wa chajana makunela wa ndandadzi ni ku amukela ku mingisero menga ku rikisela kwala unga ko ngwe minga teka xiboxo yingisela kwala ka xipanda mananga xexo xa n'we xa manyunyu man aketsaka nongora ka Afrika Vulavula umelerisiwe ncindani Eric Mabasa ifama sunga kufikela ka hafu kupela wara ya n'we nhlekani lowu kenseli xipano xa stadiondo but nongora kuliwa wa side by side hi ndlela leyi kenseli Phumzila Z ya kabeke nongora kun'wana wa tidiondo ta kona madyambu handle ka sweswo mingisero mkanalo na FM a hi fambeni swin'we kufika kwele ka hafu kupela awara ya n'we timhaka ti tele mingisero me timhaka ti tele swinene leswi vulaka leswaku na n'we hi ta va ka hi twa ku timhaka leti n'we mi nga ti khoma ti va ti ri tihi ndlela yoleyo timhaka ti tele mingisero wa mina sweswi ni nga vula ku ti tele timhaka leri ra ku hi la ku twa we ku committee timhaka ta gezi Afrika Dzonga ta lunga ke hi ndlela leyo ku ngopfu loko hi languta ka timhaka ta swiphiqo leswi hi nga langutana na swona swi tikomba swi kha swi tlakuka swinene sweswi hi ta ka wena nhlekani lowu hi ri ka stage 6 leyi tisiwaka n'wina ya ku nyubyisa hi va ka Eskom so swi vona ku timhaka ta gezi ti tikomba ti ri kule ngopfu na ku va ti humelela Afrika Dzonga tin'wana timhaka leti ti nga ko i timhaka ta ku va African National Congress hi president wa vo va ri hayikho hina loko hi ya phikizana na nhlawulo haxawa hi phikizana na nhlawulo hi ka hi lava ku ya rhangela hi phikizaneri ku ya tirhisana na mavandla yan'wana swin'wana swa leswi swi nga mahungwini swinene hi ndlela yaleyo kambe ke hina namuntlha hi lavaka languta timhaka ti toleta ku ku na swiviko leswi kombisaka timhaka ta leswaku ku na ku humelela ka lava va yise mfumo a khoto hi mhaka ya ku ringeta ku languta vona leswaku ku hetelela ku va na swiyenge leswi swi susiwaka loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa gezi hi ndlela yoleyo hi ku siyerisana se hi ta va ka hi bula na va DENOSA hi twa ku va ri yini loko xiyimo xi te tani handle ka sweswo hi bula na dokodela Mpho Phalatse hi twa ku mhaka leyi ya vengete va lava ku pfula nandu wu fika kwihi nandu wa wolowo hi ndlela yoleyo se Afrika wa vulavula u kandziyisa rito ka 0712659860 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za Afrika munghana i Twitter handle hi ndlela yaleyo ku na van'wani va nga hetelela ku va ku hey hina ke hi ku hina swa hina swi te a mi hi tekeli nhlokweni kambe hina hi ri nebhakabhaka liwinile iPirates hlaphe support wabafundisi hlaphe esebhayibhelini wamemeza uHezekiya ethi ikona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus sweswo mingisero mkanalo na FM 0860002543 a hi kuti ku n'wangulo wa wena hi wihi committee timhaka nhlekani lowu hi nga se bula na swiyenge leswiya va ri Eskom yi ta sindzisiwa ku va yi hetelela yi papalatsa swiyenge swin'wana mayelana na timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana kambe ka xiyimo xi le ku tikeni swinene lera ku swi ya kotisekisa ku yini hi yo mhaka mfumo ku vuriwa leswaku wu lava ku aphila xiboho xolexo i tin'wana ta timhaka leti ti nga ko mingisero me tin'wana hi tihi a hi kuti 0860002543 u tirhisana mathebula dp@sabc.co.za mani sungula hi lexiwani mingisero n'wana rhumele i tweet la ravuntlhanu na ku va kona ni nga ri kona kambe i rhumeri tweet leyi a kombisaka ku a swi ta va swi ri kahle ku hi langutana na timhaka ta kombisa timhaka ta ku yena i ri mina botpet na xiphiqo nyana mayelana na ku tlakusiwa ka xibalo xa ka bungeni a ku hakeriwa 40 rand hi lembe so sweswi va ri ku fanele ku hakeriwa 100 rand xivilelo xa mina i ku why va fanele va gonyisa hi mali yo tala so hi ndlela leyi mingiseri wun'wana a nga rhumela kambe xivutiso i ku maya ka tinhlengeletano ke ku swilo swona swo a ni tshembi ku swo tlakusiwa mi byeriwa kunene ku na tinhlengeletano leti tanihi vaaki mi byeriwaka ku
ta sindziseka ku tlakusa timali leti hikokwalaho ka swivangelo leswi na leswiya hi ndlela leyi kambe ke a hi ku tumikisa rome kwalaho nga ko 0860002543 tirhisana mathevula tp at sabc.co.za at Afrika munghana i Twitter handle swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku timhaka leti hi nga va ku hi ri na tona nhlekani lowu ku nga va ku ri timhaka ti hi ndlela leyi ka vula hayi ni humeni ka swona swa bolo ikulumene ngakwati ano meni humeni ni humeni ka sweswo khulumeni kambe ke a hi sunguleni xikala vito la hi twa ku vona maangulo wa kweni xikala vito nhlekani Aiva. aye Mbugeni. epfukeni n'wina minjhani papa Ai timhaka ta gezi ti karhata ngopfu hi madlala na. Hina van'wana va xava gezi vanhu vo tala a va xavi gezi mani ti swi ku humelela yini. Se a ni twisisi mani nga ku ta nkarhi wun'wana ku nga suka ka munhu a suka a hlangana nhloko swa famba bridge na lomba nga bridge kumbe Eskom yi ta swi vona ku a hi na mhaka na swona loko vanhu va bridge yona yo tsandzeka ku lava ku timela vanhu ntsena gezi. kambe loko mi ku hava na mhaka na swona mi vula yini mi fike njhani kwalano ka ku hava na mhaka na swona No, ni vula ku ama ku vanhu va bridge ngopfu na. Se loko va bridge ngopfu va na mhaka na swona vona va mhaka na ku lava ku ta ku gezi ra timiwa. kambe n'wina mi swi vonise kwini ku vanhu va bridge ngopfu No, van'wani kambe va lunghisela ni endla electrician wiring. Loko ni famba ni va lunghisela ya kuma box nxavo hi 00. mara ku layithini Mara ku layithini. lero nala wa rixaka leri hi timhaka ta gezi hi hina venyi musi ni veteli papa Ya se ni hleketa ku siku rin'wana munhu nyika kontraka na vola vanhu famba bridge nola la. ni veteli papa kesi a ketsa swinene ya 0860002543 yin'wana ya timhaka leti timhaka leti ta gezi hi rilaka hi tona minkarhi yin'wana ka vula leswi mingisera swi vulaka swi ngo twala swi hlekisa kambe ku ri ntiyiso ku vanhu hi hina vinyi hi tlhelaka hi ti onhela hi ndlela yaleyo se swi endla leswaku hi twa ongeti timhaka ta gezi ti le ku tikeni kasi hi hina hi nga landzeleriki kumbe hi nga ndleki leswi a hi fanele hi endla swona ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta maendlelo ya swilo 0860002543 un'wana mingiseri loyi nhleka Hayi botati njhani? epfukeni n'wina minjhani Pfukele na masala la ka bungeni kanjhani. aye A ni la correcta leya mingiseri la nga mbonela tweet nyana la ndzhaku nyana. yes Ya swa ka vula mbalalo ntiso ni ku va famba tinhlengeletano na yini hinkwaswo 100 rand leyi a yi vekiwile swona kambe ku tlhela ku va na nhlengeletano futhi ya hungutiwa mali leyi yi vuya ka 60 rand yi suke ka 40 rand yi vuya ka 60 rand ka ha ri 100 rand. So ntlhanu la ku khensa na mukhanseleri wa hina la ka ward 4 ka bungeni kanjhaka tatana Monica Rikhotso a kha swi vona ku te kontraka ya timhaka ta mati ti le ku byaleriweni va ri mati ya le nandzoni ya le ndleleni so hi swin'wana ti nyungubyisaka ngopfu hi swona. A ni a swi vava ya tshama ri kusole ntsena hayi mati hi mavonelo ku le ku ceriweni o ka a nga tivi ku i process leyi ya helaku kumbexani ya fika kumakume nkarhi wo tanihi kwihi but migingiriko yi le ku yeni mahlweni. okay ni mi twile botomi Nkensile inkomu inkombo ta khensa swinene ka vula yi hungutekeri kusuka ka 5 wa makume ku ya ka 30 xivangelo i yini kumbexani van'wana va nga hi byela ku hikokwalaho ka yini yi hungutiwile loko ve yi lo hungutiwa i ncini a xi yi fikiseka mali yoleyo i ncini xi nga endla ku se yi fanele yi hungutiwa swivutiso leswi kumbexani ni tinhlamulo ta koho hi nga ta swi twa hi ku famba ka nkarhi 0860002543 ndaka leswi ndlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula munghana lonene FM makombandlela kulukumba mzanele manyi va sukile na vo ka ATM va ya ka economic freedom fighters ivi
va ku vuriwana ku loko kumbisani khale ka president na vo tsakela hayi va nga ya ka vandla leriya hawu a hi tivi ku endla ka yini mi ri yini n'we swi vula ku ATM yo fa swi vula yini swin'wana swa leswi nga sala swin'wana swi nga sala swi humelela hi ndlela yaleyo 0860002543 un'wana ni byela ku online streaming ya hina yi le ku tirheni ni tshemba va matimu va ta tirha na yona va vona ku va pfuna njhani ku ya amahlweni enhlekani xikalavi aye papa mara ta va hi mhaka tindhawu ta mfumo leti ti nga tlela tate hinkwato la South Africa a ni voni leyi hanyaka kahle hi mhaka yini mfumo wu thola swipikitere leswi ngo famba swi teka ticoco makumu mfumo wu hakela loko mo languta leswi nga humelela exitimeni ku love 144 lava a va cheka ku ri va mani hi swo swipikitere swa mfumo swi yisa vanhu ka tindhawu leti nga hlayisekangiki va nga riki na maphepha va ku swi tshamisekile mali yi hakeriwa se a ti va languta hambi ro gezi namuntlha loko gezi vanhu a hanya hi gezi swa straight hi nge ku fe vanhu vangani ti-potholes hi nge ku fe vanhu vangani loko mala sweswi hi 1997 vanhu va tshembisiwe mati hala vugiyani na sweswi a ku na mati vanhu va lava ika vo fa a ku ta ku fe vanhu vangani se a hi kombela mfumo lowa u lunghisa mhaka ya swipikitere a sukele ticoco swi holeriwa or swi nyikiwa tikhamera loko swi ya ku tirheni khamera yi languta ku ni ta vanhu lava le ku tirheni na hi ku u yisa report a ku ni tirhe ku fika la a nga endlangi hambi ti-RDP vanhu va hakeriwile mara RDP mara ti-RDP a ti kona i va mani va approva ku swipikitere swi la ku mfumo henhla u lunghisa swin'wana mhaka ya swipikitere ku nga swi mhaka ya swipikitere South Africa a ku na layi ya ku kona Nemetwi. Aye. Enkom papa. 0860002543 ayeni kamatiani amkela mawon nhlaka. Aye mbubu. Efokele ngone mjani. Efokele. Ina. Ay akarata jala kamatiani yivelwa ngoto. Kosa mi riseta njhani? Leswi swi vula ku ni ngo hleka kambe hileswaku muganga wun'wana na wun'wana ndhawu yin'wana na yin'wana yi na swiphiqo swa yona phela ka matiyani loko munhu a lava ku nghena Kruger o huma nghena Kruger hi loyi a ti hungasela a vona swiharhi a tlhavuwe hi swi kwala kusuhi kambe ku na xiphiqo lexi va nga hlangana na xona ka matiyani ku na vanhu va yiva ku tihomu va ti khupukisela a Mozambique a ni ti hundza njhani laha swiharhini mara ni tshame ni vona hungu rin'wana ra ku komba hi ndlela leyi va yiveriwaka ha kona tihomu ka tindhawu letiya to taniya a ni swi tivi ku va nga pfuneka njhani hi leswi kumbexana miyingiseri a lava ku vulavula hi swona a hi koti miyingiseri wa mena 0860002543 veri ku na un'wana laha mani hi twa ku yena angula ako yini mukhali nhlekani Minjani? hi pfukeli minjhani papa Hi pfukile. a khensa Ya ndzi la ku vulavula hi timhaka ta gezi muhaxi a timhaka ta gezi ti khotsiwa ngopfu ngopfu exikarhi ka hina vaaki nkulu a muhaxi a mo vulavula un'wana ku swi ri birijiwa lava birijaka muhaxi i vanhu va ka Eskom hikuva va famba va teka mali va birija gezi a mali nghena maphatini ya vona va tlhela va nghenisa gezi xikarhi ka vanhu a mali nghena maphatini ya vona si Eskom rila a hina vaaki vanhu va Eskom ku ri va hola sa ku lunghisiwa timhaka toleto ende xa vumbirhi ka ministara loyi a nga thoriwa gezi mina a ni voni swi ni nkoka ku ni minister n'wana ku ri Gwedi Matashiko wa yena hi wihi hi sweswi Gwedi Matashiko hola mali mahala ya hina ya xibalo so swa vava swilo swi fanele bongile muhaxi Nemetwi 0860002543 muhali nhleka mpfukini ekhalanga hi pfukeli ngone mjani gezi lera hi hlupha le mina ku taka na yo khalanga hi le ya ti-Apollo light ya ni tshemba ku mi nga mi ti vona ku hambi phela se ti tirha vusiku na nanhlikani and loko ti tirha hi vusiku na nanhlikani hi karhi hi rila hi gezi and loko swi cheka ingaku yi va yi dlaye va ri ku na daylight switch and then se swi ka masipala because hi ku twisa ka mehe i ku engetela
kumbe ku ve ni endla ku yi durheliwa hi ku sweswo a yi tirha vusiku na nanhlikani se ti-charges ti muka se ti ya henhla va ku masipala wa kolota mara va rivala ku ti-pole light ti tirha vusiku na nanhlikani a ndzi ri nanhlikani ape yi switcha se yi dlele switch loko u cheka fanele va ka Eskom va ku yi dlele day switch Eskom a cheka a phela makolota se badalani kusungula na lunghisa switch se swi ri na ya bridge-iwa phela loko yi nge vi yi tirha loko ze yi tirha day na light it means ku ri yi bridge-iwe a pole light so mara nga ku na Eskom a nga endli nchumu hi swona loko wa ti vona swa ku nanhlikani ti va ti layita it means ku ri yi bridge-iwe so swi ri vele kahle ta ka gezi na Eskom ya byi pfumelela vukungundzwana sayitini ra yona kambe loko mi ku yi fe kumbe yi dlaye day night switch daylight ya ivi mi ku yi nga va yi bridge-wile sure xi i ku loko yi dlaye daylight it means ku ri yi fanekele yi nga ha layiti at all yi fanekele yi va yi nga ha layiti so yi fanele yi nga ha layiti se ku ve ni vaakatiko na voho kuma sa fanele hi swa ku loko yi dlaye daylight a ya ha koti ku switcha mara sweswiwa yi vheta yi va complete yi va off na vusiku yi va yi nga ha layiti se ku ve ni yi fanekele yi tirha yi fanele yi bridge-iwa ku yi tirha vusiku na nanhlikani and then Eskom ta va se va ku se masipala ta va durheliwa hi ndlela yin'wana ya ku mali yo kuma ka se yi tirhisiwa swi nga ha fanelanga hi hala ka masipala hi ku yi ta va yi chajiwa hi ndlela ya ku fanele na mitu ku ve hi leswi a fanele swi endliwa leswi a swi fanele swi endliwa ku ri sweswo ku va vanhu va kuma switch yaleyo ivi yi lunghisiwa ivi yi tirhisa leswi yi faneke yi tirhisa swona swa i ku ve loko va fanele va yi report ka Eskom ku switch leyi ku ri a pole light a ya ha switch na nhlikani se Eskom a cheka ku phela laniwa masipala wa ni kolota se badala mali wo ni kolotaka before na lunghile se i doja ku a badala mali yeleyo nkarhi wun'wana ku swa ku i fanele se a yi bridge ya ndlela yeleyo ni mi twile bot nkesi ekom hafu kupila wara ya 12 hi 20 kumongo ya wara ya n'we ta emsekweni ya mikeleni bongi n'wamungana tima like ya bongi epulukwane nobody sishiro leboa kgomo le le mokopane o ikuma hi 99.6 FM munghana lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula vupfhumba bya yini mara vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xitshuvambarini khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni hi ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi i vuya na madyambu ku ri hava gezi i tlela na ndlala i pfuka na ndlala i wa tikuma ku tihunyi loko i ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni i ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suke xitshuvambarini tlhelela xitshuvambarini sasa swi hisela na tiyindlu xitshuvambara ai South Africa na palamende ya rixaka Inhlekani na vaxumi ebotpet meni na ku teka liya timhaka ta gezi man ni vula ku okay hi ku timhaka ta gezi a to sungula lembe leriwane hi nga va se hi ri na malembe nyana moya kolomiya ka xandlanyana ku ri na xiphiqo xa gezi and va kha va ku va le ku lunghiseni to loko ni kha ni languta ka mahungu na vusiku hi vo ma 10 ni vone laha va ku ku na ti-generator leti nga tshoveka to hlayanyana ti-generator leti nga tshoveka hi leti nga endliwa rini loko ku ri hi ku aka malembe lama nga hundza a va kha va ku va le ku lunghiseni ka xiphiqo xa gezi i swin'wana nga koti ku swi twisisa ku swilo leswi tshovekaka hi leswi nga lunghisiwa rini kumbe leswi nga replacewa rini loko namuntlha ha vulavula hi xiphiqo xa gezi a South Africa ingaku swo nyanya a swo hungutana and leswi un'wana na un'wana a langutele ku sweswiwani a hi fanele se hi kha hi vela ka switeji swa le hansi Rixini Bootpet na muhumelerisi ni na problem na mfumo wa hina mani xin'wana na xin'wana la ku dyondzisiwa hikokwalaho ka yini Bootpet lomu a switarateni la ka ti-traffic lights va nga cinci va faka ti-solar loko mo jikajika la Gauteng tindhawu to tala laniwa ku na leswi swa tikhamera swi nga fakiwa swa vona swi tirha hi solar swi tsandza ku hi va cinca na tiroboto kumbe ti-traffic lights ti tirha hi solar a swi ta antswisa ku tikeliwa ka tiko xa vumbirhi va nga ya na le switarateni leswikulu la mi kumaka ku ri na Apollo light leyi layitaka vusiku hinkwabyo timovha ti nga ri ku fambeni na yona ni vona ingaku a yi fanele yi cinciwa ku va i lexa solar hi ku nchumu lowa Bootpet munghana wa mhari na wona khale a hi kufumeta xixevo loko mhorhi wu tina hi kufumeta nchumu lowu a hi yisa Bootpet wu dya ndzilo so mfumo wa hina wu fanele wu pfuka matandeni mani inkomu vaxumi khalanga
mina Mbekwa swi tikomba holobye wa gezi loyi a nga vekiwa hi president na yena a karhi a tsandzeka ku ta na switshunxo eka Eskom hikuva leswiwani hi swi vona hikuva se hi karhi hi famba stage swe le henhla leswi naswona swi tikomba ku ingaku a swi nga hungutani swi to ya swi karhi swi nyanya xiyimo xa Eskom ingaku se a xi lava vona president leswaku va nghenelela va tirhana na xona hi xiviri hikuva loko ku ri vanhu lava va vekaku swi tikomba va karhi va tsandzeka hikwalaho ka yini Eskom yona yi kha yi tivisa leswaku hi ta famba vhiki hinkwaro hi stage 6 hikwalaho ka mintlhontlho leyi tivisaka leswaku ri michini ya vona ya onhaka na mafurha ya vona ya hela why va nga endli leswaku va ta na xitshunxo xo va lunghisa michini ya vona leswaku hi ta kota ku vuyela ehansi aka xiyimo lexi hi nga ka xona xa stage swe le henhla inkomo laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula makwemeri tlhanu thumile tentsene yi nga se ba wa ra yan'we hi amukeleni tatana Simon Hlungwana bona va sukaka xiyenge kumbe nhlangano wa vatirhi wa DENOSA hi lava ku bula na vona laha hi timhaka leti ti humeke ku hela ka vhiki loko ku tivisiwa leswaku Kavula swin'wana swiyenge swi fanele swi susiwa ka nxaxamelo wa swiyenge leswi fanele swi tirhisa gezi ku siyerisana xana tanihi vaongori va ri yini loko xiyimo xi titani va vona ku ri maendlelo ya kahle ke nako swi nga hi ku vona ka vo swi ta va pfuna ke ka matirhelo ya vona hambileswi ka ha ri ku na swivutiso swo tala swa ku swi ta tirheka ke zinjefu nhlekani i xakani khalanga mi nge xeweta na vayingiseri ni koma loko mi rhandzile ha khensa swinene ni tshemba tanihi vaongori mi tsakile hi xiboho lexa court ni nga ha vula leswaku ha giya hi gimanele hansi hi ku amakumu u kona la yingiselaka a twa vanhu tanihileswi jaji a nga kota ku humesa kumbe ti-judges letiya hi ku hlangana ka vona va nga twanana ku impela swi ni nkoka se leswi hi nga swi vulaka hileswaku loko ministara wa kumbe holobye wa mabindzu ya mfumo ministara Godani va bohiwa hi nawu hi ku loko vo ze va humesa court order kumbe yi ri interim judgment kumbe interim interdict ya ku ri va nga a swibedhlele na le ti-police station na lomu swikolweni va swi fanelanga leswaku ku va na loadshedding kumbe ku tsemiwa ka gezi swi vula ku ri nawu wa va sindzisa swinene ku va hi nyika gezi ri phakeriwa nkarhi na nkarhi hi ku loko ku nga vi na mphakelo wa gezi ku kavanyeteka a titliliniki a swibedhlele swi endla leswaku matirhelo ya hina ma hi tikela hi ku swin'wana swo tala leswi hi swi tirhisaka i michini leyi tirhisaka magezi ni nga mi nyika swikombiso swa tindhawu timbirhi loko ku ri hava gezi a ndhawini letiya ta vuhandzuri hi le theatre loko ko pfumala gezi a swa ha koteki ku lata munhu kumbe ku endla nchumu swi boha ku ri vanhu loko hi ri na list ya ku hi ta tirha 10 ra vanhu namuntlha hi va tlhelerisa ndhawu va nga ha tirhiwi hinkwako ka vona ha swi tiva ku ri vo tala hala makaya va tele va ya ku va ya endliwa leswiya swa ku susiwa cataract kumbe va nge ri phume leswiya swi vula ku list liya mi kuma ku munhu a nyikiwi siku ra ku ri u ta vuya endzhaku ka tin'hweti tinharhu kumbe 5 na 4 wa tin'hweti 9 months ivi hi siku leriya ku va na loadshedding va n'wi byela ku tlhelela kaya u ta vuya futhi endzhaku mi kuma ku siku rin'wana leriya wa ku rona se ri teka tin'hweti tinharhu futhi swi vava ngopfu swi endla ku ri matirhelo ma tika swinene kasi kun'wanyana hi lomuya a ti-ICU ku na michini yin'wana leyi endlaku kumbe ku pfuneta ku hefemuta ka vanhu lava va nga vaviseka swinene va vitanaka ku ri i critical care hi xilungu loko ku ri hava gezi michini yi nga tirhi wena tanihi muongori swi ku boha ku u popa kunene lexiya xo n'wi hefemurisa u susa lexiya xa michini u koneketa xin'wana xo popa hi mavoko u nge swi koti ku popa hambi ko va 30 minutes swi fana na loko kumbyana munhu o va a khomele lisinya mi kuma u yimile dyambu hinkwaro u khomele lisinya hi voko rin'we u za u karhala hambi loko u nga ri ku ri tirhiseni voko kambe loko u karhi u popa u tikeriwa ku hinga na mpimo so hi ngo vula leswiwani ku hina hi tsaka swinene hi ku swi vula ku mfumo wu ta va u karhi u boheka nakona ministara lavaya nakona khale na kala a ho vona ingaku a hi swi tivi na ku va tirha yini hi ku a vo hola mahala tikhampani ta mfumo kumbe mabindzu ya mfumo hinkwawo ya karhi yawa ma swi tiva ku ri ku humelela yini ka nkarhi wa sweswi ka South African Post Office na swo talatala yi wini na SAA se swi vula ku ka nkarhinyana lowa se va boheki ku va tirha ntirho wa vona ku ri muholo lowu va holaka a va wu holeli xa wa nchumu hi ku swi vula ku loko ku ri ku leswi judgment yi nga tsarisa xiswona swi vula ku loko ku ri ku a xibedhlele xo karhi kumbe a tliliniki yo karhi ku hava va nge koti ku ka va nga tsemi gezi va ta boheka ku ri va xava yuri minister u boheka ku ri
a tisa swin'wanyana kumbe alternatives hi ndlela ya yini ya ku yisa ti-generator va xava na diesel yo tirhisa generator yeleyo se swi vula ku va ta hola mali leyi ka nkarhi wa sweswi va yi tirhelaka ku tlula leswa khale va karhi va hola va nga tirhi nchumu. A na hala ku ta kwalani ka ku phela gezi a ro tirhisiwa hi ku siyerisana hi ku vo swi lava i ntshikelelo lowu nga kowa ku a ri kona a ri eneli hi swiphiqo sweswi kumbexana swin'wana hi byeriwaka swin'wana hi nga byeriweki se a swi mi xungetisi ku kumbexana va nga tsandzeka ku fikelela xiboho lexa khoto. Leswi vulaka ku ri ni nga tsaka ngopfu loko vo tsandzeka ku fikelela xiboho lexa khoto va xi ignora hi xilungu ivi hina hi ya khoto hi ya ku ministara u defya kumbe u tsandzeka ku landzelela court order phela i nawu loko a tsandzeka ku landzelela khoto yi fanele yi n'wi khoma yi n'wi pfalela ku kotisa loko munhu a ri na leswi va nge protection order ivi a yi tlula loko mi ya ni ya n'wi ripota a va ha n'wi vutisi nchumu vo n'wi khoma va n'wi pfalela hi ndlela yin'wana hi ri va sindziseka ku ri a va tshiki corruption leyi va yi endlaku a vukungundzwana lebyi nga tala mali a va yi tirhisi swa right ndlela yin'wana ni nga yi vula ku ri tiko ra hina ri na tona ti-generator leto ringanela lexi va rilaka hi xona ku za va hi tsemela gezi va ri va hava mali yo xava diesel kambe mali ya diesel yi helela ku hina vukungundzwana mi byi twa masiku hinkwawo ku ri hala ku dyiwe timali munhu hala ku dyiwe timali munhu se swi vula ku sweswiwani va ta boheka ku tirha vuchuchuluxi va chuwile ku loko ko tshuka ku na mani na mani na munhu un'wana na un'wana wa tiko a nga ha ya va pfulela case ku ri na vona va ta pfaleriwa va tiva ku ri a vo dya mafurha ntsena va tshama va loku papa va rheyiliwa na xikan'we na kuma na ti-bodyguard ta mahala va xaveriwa na swakudya n'hweti na n'hweti va nga tirhi nchumu se va boheka ku va tirha eka nkarhi wa sweswi. Ku na ku vulavula ka ku ongeti vona mfumo ku ya hi holobye va ta xi aphila xiboho lexiwani. Xiluku xi ri loko mungo ni swi hi xilungu ta hlamusela hi Xitsonga va ri when the consciousness of a human being escapes the mind it does not say goodbye. So loko munhu a ni n'wi tiva ku ri una mbilu nakona una ripfalo i munhu loyi a swi tivaka ku loko ni endla lexi xi bihini lexi ni endla xi bihini kambe loko ripfalo ka munhu ri sungula ku ri huma a ri leli loko vo za va aphila xilo lexiya swi ta tikomba kahle ku ripfalo ka ha ri hava a va ha ti tivi i mani a nga vulaka ku ri tanihi mfumo leswi vanhu va nga vhotela ku ri hi kombela ku hi mi vhotela mi ta hi kuma mi hi korhokela ivi loko se ku ri na judgment leyi ngo tirhani ntirho wa n'wina ivi mi ya hi aphila swi vula ku n'wina mi ri a ma ha lavi ku tirha ntirho wa n'wina swi vula ku ri swi ta tikomba kahle ku ri va lavi ku voteriwa kumbe va vekiwini ministara kumbexani president a va nyika pension a na vhele na malembe ya vona ma hindzinile ka service a swi tivi ku va endla yini kumbexani va dlawa hi ku tela hi ndlela yin'wanyana kwalaha a palamende na loko va tirha kona swa tikomba ku ri a vi le ku tirheni hi xilungu va ngo a va pay attention so swi vula ku ri mina ni nga vula ku loko vo ze va teka xipepe xexo va nga teka ntsena hi ndlela leyo hi ku va na malunghelo yo swi endla sweswo kambe va nga va kha va yela ku ya fika va ri lava ku swi ta hi tsandza ntsena sweswo mara loko vo ya va ku ve a aphila hi ku a xi fe swi ta tikomba kahle ku ri hayi phela consciousness yi tsutsumile a ka ha ri na munhu ko sala i mpandla lowa va nga na vona ntsena leswin'wana ka ha ri hava laha ndzeni ka wona a ku tala nchumu swo hleketa so hina hi nga yi vetisa sweswo hi tlhe hi va sola ku ri mi nga ala njhani ku byeriwa ku tirha ntirho wa n'wina na a swi na sense hi ndlela yin'wanyana kambe loko va swi endla hi ta vona hi vona hi nga tshunela na hina hi ya ku swi vula ku hambi ka mi nga lavi ku tirhela tiko na me tsena mokwini le ka xiyimo xo tika swinene loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa gezi zinjefu hina hi nge mfumo a wu yingiseli leswi khoto yi vulaka swona a va tirhisi hi matimba ku va ringeta ku tsutsuma va nga ha endli swa vukungundzwani va nga ha tirhi ndlela leyo a va tirhisi mali leyi nga kona va yi chanela ku ri ya lunghisa mphakelo wa gezi a tikweni ra hina hikuva swa vava mani loko hi fika ka stage 6 9 nkarhi na nkarhi loko mi ku mapfuka nampundzu vana va xikolo na vusiku va lava ku hlaya ku hava gezi ro layita va kota ku hlaya mara swi ta languteka leswaku va tsala na swikambelo kambe va ta tsala njhani va nga koti na ku hlaya hi ndlela yin'wana hina hi pfurile ka hi layita makhandlela
mara masiku lama vana va xikolo va lava ku vona hi gezi va tolovele rona va ntokoto ku tala leyi a swibedhlele ni lomu titliliniki loko ku ri ku va tsandzeka ku hi phakela gezi a va hi nyiki ti-diesel a va hi nyiki na ti-generator hi kota ku tirhela xichava hi ndlela yaleyo ku ne le titliliniki ku eka nkarhi wa sweswi swi vava ngopfu mi kuma munhu a ya a xibedhlele va fika va n'wi diagnose va ku kumbexani ingaku u na cancer lo hala kaya swi tirha hi ndlela yaleyo va ku a nga va a ha ri na cancer hi fanele hi n'wi yisa amhankweni kumbe a Pulukwane hospital siku ra kona va ku nyika endzhaku ka tin'hweti tinharhu kumbe 9 wa tin'hweti kumbe ntlhanu mune loko u fanele u ya le loko ko va na loadshedding va fika va ku jikisa swi vula ku wa yimela tin'wana tin'hweti na vo tala va fa va nge se pfuneka hi kombela leswaku mfumo wa hina a wu ringete ku yingisela swirilo swa vanhu wu lulamisa na xikambe na vusiwa bya mhaka leyiwani ya gezi inkomu Jeff khenseli swinene nkarhi wa n'wina hlayisekani ku dya ku engeta hlayisekani inkomu va lava hi vatwa i kulukumba Simon Hlungwana president wa DENOSA a hi bula na vona hi kha hi languteka timhaka ta mhaka leyi nga ringanyetiwa ya khoto yi kombisaka timhaka ta leswaku ku na swiyenge leswi faneleke swi va swi susiwa loko swi ta ka timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana hi ndlela yoyeleyo mi ta tsundzuka ku ri loko hi bula na dokodela Mpho Phalatse vhiki leri nga hundza va kombise timhaka ta ku va langutane na ku hlawuriwa tanihi meyara wa Joni kambe ke ku vuye ku va na ku cinca ku hetelela ku thoriwa kumbe ku hlawuriwa Kabelo Gwamanda la sisi ka Kabelo Gwamanda ku hehliwa ku leswaku ku na milandzu ya vukungundwani leyi yi fambelanaka na yena seke va lava ku va va languta ku yisa mahlweni va n'wi pfulela nandzu se hi lava ku ta twa ku swi fike kwihi hi ku se 48 wa tiawara letiya ti hundzile endzhaku ka leswi i promotion ya wasawosa ya Specsavers laha u kumaka ntshova wo antswa swinene eka mandlilasi ya mahlo hi 799 ntsena xava vukamberi bya mahlo furemi na tilensi ta vonelo rin'we u vona kahle nakambe ina 799 eka mandlilasi ya mahlo endzela Specsavers ya le kusuhi namuntlha u kombela ntshova wa wasawosa Specsavers ya nhlayiso wa mahlo lowu nga durhiki na swin'wana swo tala ku na swipimelo. Meyara wa masipala wa Makhado Councilor Ntabanyeni Munyayi u rhamba swiyenge hinkwaswo leswi khumbekaka eka tinhlengeletano to kanela mpimanyeto wa IDP hi ndlela leyi landzelaka tindhawu ta Waterval na Levubu nhlengeletano yi ta va hi ti 9 May 2023 ku nga Munduku kasi yi ta va yi ri laha eholweni ya vaaki ya Waterval kasi eka tindhawu ta Makhado Dzanani nhlengeletano yi ta va yi ri koho hi ti 10 May 2023 eMakhado Showground tinhlengeletano timbirhi ka toho ti ta sungula awara ya 10 nimixo ku kuma vuxokoxoko tihlanganiseni na makhanselara van'we va tiwadi mayelana na mafambelo mi nga tlhela mi tihlanganisa na mufambisi wa IDP eka nomboro ya 015 519 3000 masipala wa Makhado ku korhokela vaaki hi wona ntirho wa vona. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela. Imani nga heti nkarhi hi amukela dokodela Mpho Phalatse hi bula na vona. Dokodela, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM, Dr. Phalatse. Good afternoon to you and to your listeners. How far are you? I understand you had given the mayor 48 hours to come clean with regard to the issues that are at play now, the issue of fraud and stuff. How far is that situation? Did you get anything from the mayor's office? No, we've not heard anything from the mayor's office. It does not look as though he intends to bring the public into confidence as to whether or not these allegations are valid. Can you kindly remind us what are those allegations all about? Well, it is alleged that some that yes. Yeah. It is alleged the executive mayor was part of a scheme, an funeral scheme on the other hand. It's alleged that people were signing up with different amounts of money. One of the people I spoke to invested 1,000 rand to join the investment scheme, and she was contributing 500 rand every month.
And on the funeral scheme side, she joined with 250 rands, and she was contributing 100 rands every month. Unfortunately, what then happened is when people were supposed to get their return on investment, that did not happen. It would appear as though the company was since liquidated. People were not reimbursed their monies, and people were left hanging. And that is the allegation. This is in the Protea North, Protea South area mainly. And when did you learn about this? Is it before his election as a mayor or after? You know, I actually congratulated the mayor after he was elected mayor. It was only on Saturday that I personally got to learn of these allegations, but it was on Friday night that the DA whip in council was told about these allegations by some of our activists in the Protea area. And now that the mayor's office and the mayor himself is not coming out, what are your intentions as DA? Well, these affected individuals have every right to open a case. We are in the process of assisting them to do so, and that will continue. As far as council goes, we will also continue to explore internal mechanisms to ask the mayor questions, especially since he is not willing to hold a press briefing to bring the public into confidence. We will be asking questions in council, and we will also ask for the matter to be referred to the council's ethics committee. And why do you deem it necessary for you as the Democratic Alliance to assist the people that are alleging that they have been robbed of their money? Well, there are two things. Firstly, these people need help. They've lost money. They would like to recover their money, and they would like to be assisted to appeal to the authorities. As public representatives, that is the kind of work that we do all the time, and we're going to be assisting them. Secondly, there's the question of whether or not the executive mayor is fit to hold office. If he has indeed broken the laws of this country, then that brings into question his suitability for the and that is another matter that will need to be investigated. Do you have like timelines to say by this time maybe you shall have assisted those who are willing to open up cases? We are ready. As soon as they're ready, I understand from this morning that they are organizing themselves and they're gathering the evidence together. As soon as they're ready, we will open the case. I'm also speaking to someone in the Hawks just to get a bit of guidance on how to take this matter forward. There's quite a lot of interest generally in the case. I don't imagine that it will take very long. And your opposition, as we conclude, Dr. Phalatse, are saying this is just politicking. What is your take on that? I expect them to say that. But there is no way that we can ignore such serious allegations for fear of being accused of politicking. What I'm doing is the responsible thing to do, and we will continue to represent our communities in the various respects that they require support from us all. I see. Dr. Phalatse, thank you very much for giving us time to speak to you. Really enjoy your Monday. Thank you very much. Have a good day. All right. So ming saram gana lona femba la bayibulana bona ay dokodela Mpho Phalatse ba vulavula ku itimhaka leswaku kuna vanhu ka tindhawu ta le Protea lava va nga endla vuvekisi ka bindu leri a ri rhangeriwa hi khale ka ri rhangeriwa hi meyara wa doroba ra Joni lava ku hlawuriwaka meyara Kabelo Gwamanda va nga xirho xa Aljamaa lava va ngeri va hetelela vanhu lavawani va hetla leswaku timali letiya a va tivekisa na leswi a va tshembisiwa swo a swa hetelelangi swi vuya hi ndlela yona leyi a va tshembisiwa xiswona van'wana va ha kumanga na timali ta koho hi ku khampani leyi yi hetelele yi va yi pfariwile se leswi a mi tshembise vanhu ku mi ta pfula nandzu ke swi helele ku va ka hina tanihi DA hi yime ku lunga ku la ku ta va pfuna kambe ka ha ri na ku va lava va nga khumbeka va twisiwa ku vava va ha ri ku hlengeleteni ka vumbhoni lebyi va nge loko va byi hlengeletile vumbhoni byo byona hebyo byi nga ta hetelela byi vona ku va yisa ku yini amahlweni loko xiyimo xi te tani a hi ku tumingiseriwa mina ku wena u angula ku yini le ka 0860002543 naswo mahungu lamawani mi teke nkarhi wa ku fika kwihi ku ya tiva dokodela Mpho Phalatse va ku
hina hi makume kusukisela ra vuntlhanu ya ka fika seni ka DA kambe vo va kume kahle hi mugqivela va kombisa timhaka ta ku va swi tiva ku vanhu loko va tshika va vulavula hi timhaka leti va ta hetelela va langutiwe hi tihlo rirera ku hayi vo va ku politikeni kambe ke bona va nge tshike ku pfuna vanhu hi mhaka ku chava ku va ta byeriwa ku ve le ku politikeni hi ndlela yeleyo tava ku na n'we mina mavonelo na matitwelo ka timhaka leti a hi ku tumikiseriwa mahile ka 0860 002543 kahle ku ta hetelela ku ve na ntshamiseko ka doroba ra Joni ku ta hetelela ku ve na laha se hi nga vulaka hi ku tanihi doroba se swilo swi tshamisekile leriya ra ku se vaaki vo va ku korhokeriweni swilo swi le ku khulukeni kumbe ka ha ta tshama ku ri na hoyihoyi ya muxaka lowu ke 0860 002543 a hi ku tumikiseriwa me na n'we mi tshama ku dorobeni kumbe a Joni hi byeleni ku endleka yini hi ndlela yaleyo mani amukela xikalavito hi twa ku yena u angula ku yini hlekani inkomo xewetini njhani Kalanga pfukele boti minjhani n'we awa buke swinene man khensa yi twa hoyi leyi nga kona le Joburg mara lexi xi ni telaka emiehleketweni ya mina i ku tanihileswi political science na lava va tivi va tipolitiki va nga ku vumbeni ka leswaku nhlawulo lowu landzelaka wa 2023 ku nga ha no va na mfumo wa nhlengelo laha vandla leri ri rhangelaka tiko ri nga va hleketelela ku ri nge kumi majority ni ti vutisa ku tiko ra hina ri ta va tiko ra njhani hikuva swilo leswiwa hinkwaswo swi humelela hikwalaho ka masipala leti ti nga ta mimfumo ya kuhlengela hileswaku swo ni vuyisela kahle miehleketo ya ku swi komba ku mfumo ya mihlengelo kahle a ku na lomu ya kona hi ku un'wana na un'wanyana a phakati ka mfumo walowo hi mhaka ku va a ri na xitulu na xiave i na matimba ya ku va a counter xini kumbe xini lexi a vona ngaku a xi tirheli yena hi mhaka ku hinkwavo vanhu lava va le ku laveka matimba kambe yona mimfumo ya nhlengelo ya tirha ka matiko yan'wana kambe xivutiso hi ku hikokwalaho ka yini ka Afrika-Dzonga swi nga ri hi tirhile hi ku na matiko yo fana na va Denmark van'wani va vulavula na timhaka ta ku yan'wani matiko hala ka Scandinavia mimfumo ya voho yi talele sweswo swa nhlengelo yi hetelela yi famba kambe hina a swi fambi Afrika-Dzonga hi Khalanga lexi ni nga hetelela ni xi vona swi tikomba onge vukungundzwani byi hundzuke nature wa ku un'wana na un'wanyani loyi a nga na ku navela ka ku fika ematimbeni i mhaka ku i langutele ku loko no za voko ra mi ri nghena swi ri ni ta fuma ni ta vuyeriwa hi ku ni ta dya laha loko ni tshame ni twa siku rin'wanyana hosi Xikundu yi vulavula siku rin'wanyana ye ku loko a ku ri mina no tikuma ni kuma xitulu xexo a ndzi ta rhanga swi ni vava ku xana ke ku ta humelela hi mhaka ya ku ntirho leyi ya tika mara hi mhaka ya ku vona va langutise ku a va ha ri na mhaka na swona interest a ka ha ri mhaka ya interest ya vaakatiko i mhaka ya ku ni lava matimba ya ku nghenisa voko ni ta kota ku dya a ni voni onge swi nga hetelela a tikweni ra South Africa swi hi tirhelini hileswaku loko ku ri ku himpela come 2024 mfumo wo va hi tlhelo rero i ku ri vhete ri mbombomela leswiya swa ku a ka ha ri na lomu ni vona nga ku ku nga va na loyi a nga kota ku va a ri humesa hi mhaka ya ku hina hi yexe hi ri vanhu va ntima hi nga ku rhangeleni ka tiko hi le ku tsandzekeni ta hina hi yexe hi timbombometa swa tika swa vava hi Khalanga nemetwe inko khense Mhlabi nhleka Khalanga Mpfukeni epfukeni n'wina minjhani ya no Mpfukeni swinene mi ngo twala mukarhele swi yoyi ai Khalanga ku le ku tikeni I think so tsakisa loko ka tshama Joburg ka kwala ro hi mhaka le Joburg but fukuzana leyiwani hi nga na yona laha tikweni leyiwani ya vurhangeri yi le ku tarafeni swinene Khalanga I think loko ku ri veni hi va hi langutisa hi hlela no ka ni nga swi tiva ku no next year loko hi ya ka ti-election ya wisa ku yini because swa tikomba ta ku ta tlhe ku famba yo leyiwani ya ti-coalition leswi nga le ku kombiseni kahle ku ta no a swi tirhi swilo swa ni Khalanga ni byele ta i mera vunghana leyiwani hi nga na yona la Joburg ya vunghana Khalanga na mehe swa endleka loko no suka ni yi pfula yin'wana ni ta Khalanga Mavunda patriotic what
sondeka na vuya ni ri na yara khalanga yeah mara at the end of the day consistency kona na vukorhokeri byi kona na khalanga tipotolo loko i famba laniwani ku ri famba ka nghena tipotolo loko i vhika lawani i nghena ndeka potolo movha ya vaviseka yeah ni vona njhani hi potolo yiwani ta yi kona khalanga ku veni ka ku kala na homa gezi la mona so I think khalanga ho fakele ku lexi xi hluphaku I think lexi xi nga le ku hi beni na va ku tala i ku ta ku na loko ku ri ka herile leswi nga na swona hi xihi xintshunxo lexi hi nga va ku hi ri na xona tanihi vaakatiko va ro doroba leriwani cause hi nga vhotela phati leyi hi lavaka mara tlhe fika ya endla vugangu na phati leyi a wu tiyawula ta hi vhotela yona hi laha swi fikaka swi na loko va kha va gangisa tivhoti va tlhe va mi byela va ku hina hi nge tirhi na lava ivi mi tsaka mi ku ya mina ni vhotela lava va nga ta ka va nga tirhi na lava va kha va hi onhela laha ivi jikijiki va tirha swin'we lexi xi va va utlela mbiru khalanga sweswiwani na vana loko va suka ringeta ta gangisa tivhoti a va ha mi byeli ta va ta mi endlela yini va ti byela leswi phati yin'wanyana tsandzeka ku ta swi endla which is like very useless at the end of the day mi nge fambi magangisa n'wansati khalanga mi byela ku no phela a nga swi koti ku endla leswiwani ni rhandza hi swilo leswi hi lava ku ta n'wi endlelaka munhu loyiwani yeah ni mi twi ntlhava leswaku kumbexani i price leyi hi fanele ku yi hakela ve ri ku na vanhu lava va ri koho va khale ka president va vitana yini kambe educated blacks lava va la clever blacks na middle class very middle class yi fike loko yi kha yi kula hi nkarhi wa president Thabo Mbeki yi ve yi suka ka swa tipolitiki yi yimela le kule se ku nghena tela va lava va nga ri ku na masivona se hi yo mhaka se hi ri kwa the pain ya ku avoid tipolitiki khalanga i ku i ya hetelela i rhangeriwa hi munhu loyi ka nga ri ki na mihleketo yo antswa ku ya wena hi yo mhaka yaleyo a ni vula yona ni mi tweli botwa khesi ni mihlaveni vana na siku lerinene n'wana mani enko a hi tsoneni mahungu lama hi nga tshembisiwa wona mingisero Munghana Lonene FM hi Bongi N'wamungwana Timaluleke i awara ya n'we henhla ka nhloko hi tweneni ku mahungu lama hi nga hi tshembisa wona Bongi wa ha ri na wona ke ndlela i yin'we ntsena leyi yaku ka yona hi leyi tisako hi ri leyi tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Nhlekani khalanga kwala studio ai entiso va lava ku heta ku huma kwalano va ku gezi vanhu va tovile vona meter box munhu tirhisa swilo mara 000 laha tisisi ku endla kala hina hi kombela ku ri Eskom yi tiyisi vitu a va tirhisi vitu ku ri vito ra vona ri tiveka ku ri vona Eskom va famba na maphorisa va secha miti leyi nga breacha leyiwa hikuva van'wana va tiva hina hi chava ku vula khalanga hi ta dlaya hi vanhu Eskom a va langutisi swa vona na cancer khalanga Louis Hlengani la Pitori thank you Rishile Botpet mina ni ta teka leya ka ANC le ya timhaka ta election next year na mhaka ya gezi mi nge ni sungula ya gezi mhaka ya gezi ANC ka yi nga swi lava ku hi nyika gezi hi mhaka ya ku ri tatana Ramaphosa ya vona i ku xavisa Eskom swi helela kwalano va lava ku xavisa Eskom va yi xavisela vo Mtsipe va lava ti-business people tichomi tete ta vona tetiya va ta yi xavisela vona se a yi nga lungi mhaka ya gezi a hansi ka mfumo wa ANC aka mhaka ya election ya next year tiphati hinkwato ti ya yima hi rito rin'we ntsena ra ku hina hi ya gavhena hi ri hexe kambe loko se ku fika ku hlulekiwa ku richa that number 51 percentage liya yi lavekaka layani va boheka va ta va endla swo swa collusion na tin'wana ti-political party i Enoch Chakala Khaldoni ka huma tani le kaya inkomu aye mahashi ya la South Africa ta vuya election sekeni swinene loko mo languta patu ra kusuka Codendale ku ya Hluvukani a ri fambeki loko ni nga tivisa ku n'weva ka Munghana Lonene sweswi a mi tini hala vo Hluvukani mi fambise ku yini kumbe mi ri vonise ku yini hayi swa tika swinene a swi tlula hi ku va susa xikontiri lexiya mos ku va gravel road hi ku swa fana timovha ta vanhu ta vaviseka na loko u khandziye taxi wa switwa swo gala le ku vavisekini a ta vuya la South Africa a mi hlangane na Hendrik Seboyi kwala a Codendale Nhlekani khalanga na muhumelerisi timhaka ta gezi hi fika laha hi nga kona sweswiwani hi mhaka hina vanhu na vatirhi va ka Eskom ni vula leswiwani loko sweswi wo onhekela hi swin'wana swa gezi i kha i xava gezi i onhekela hi swin'wanyana
i reporta va ku nyika na ti-reference loko va ta va Eskom va ta ku byela ku ri ha yinini hava leswi i lavaka swona mara loko wo va nyika mali va ta ku lunghisela so timhaka to bridge gezi naswona hi swona swi nga endla ku hi ze hi fika ka xiyimo lexi hi nga ka xona swi tele leswi ni nga swi vulavulaka inkomu sweswo mingiseri Munghana Lone FM vatwini vayingiseri va kha va tisa matlhelo ya vo loko swi ta ka timhaka we u ri yini ke 0860002543 xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lone FM namuntlha ku ri musumbunuku hi ndlela yaleyo se ni tshemba ku ri na n'we siku ra munungu namuntlha ra n'hweti leya ya Mudyaxihi lembe ra 2023 ku ya mahlweni ta vuya hi teka riqingho rero hi twa ku miri yini n'we khesini n'we n'we u tirhisa ti-voice notes mi rhumela ha khensa swinene kambe ka hi sunguli hundza laha alanga Pet Matebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki 0860002543 i nomboro leyi mi yi tirhisaka khensa swinene loko mi kha mi rhumela ti-voice notes totoleto ka vula hi kombela masiku na minkarhi ku ri hi ti nga hundzi minute voice note yoyoleyo kambe ku na xikalavito la a hi n'wi tweni ku angula kwini xikalavito ni hleka a ka ha ri na munhu la 0860002543 a hi ku tumingisero mina Noel Tlangelani i ri mintlhontlho ya gezi ya tikisela swinene kambe ke ni lava ku tatwa ku yi ri yi tikisela hi ndlela yi hambiloko vaakatiko hinkwavo a vo xava gezi Eskom a yi ta va yi ri na the same problem SAA yi wile vanhu va ri karhi va khandziya mangovo post office Transnet Dinel ti-SOEs ti wile ANC a yi zangi yi tirhela naswona yi nge pfuki yi pfune hi nchumu hi lama na hlambanya i Tlangelani Chauke kusuka ka Mapayeni xikalavito ni hleka ni vona Buthas minjhani na vayingiseri hinkwavo na n'wana wolowo wo saseka wo duma a khensa na mapapa timpfula leti n'wina mi nga na swa n'wina mawako a ni swi tivi no khensa ku nyike Buthas lexi ni lavaka ku vulavula hi xona hi xa risimu ra vachela hi nge le ka rona ra masiku hinkwawo hi nga tivi ku hi yime kwihi ya kwihi hi ku vona ka mina vurhangeri atikweni ra hina a hi na byona kumbe a byi na hina loko ku ri ku hi na byona lexi ndlaku ku ni vula leswi Buthas ya ku veka ministara ya electricity leswi ni nga swi tiveki ku a hi vekela yini hi ku a hi nikangi nchumu ku yi nyika nchumu ni vula yini matimba ku hava matimba na man'we hi nga yi nyika wona mara hi na yona so hi ku yi ya tirha yini so swi komba kahle ku president a va hi endla xipukwana etlela vurhongo loko va thola minister wa gezi va nga n'wi nyiki matimba lero swi ni vuyisela ka ku mhaka ya gezi mfumo wa hina wa yi tiva ku wu endla yini hi hina lexi nga sala i ku hina mi nga hleke Buthas swa vava miri mfumo wa hina wa swi tiva ku endla yini hi hina hi gezi leri ntiyiso Buthas ntiyiso because va nge tholi minister wa electricity va nga n'wi nyiki matimba va ka ya tirha yini a ya tirha yini a ri ha budget ni nga mi thola ni ku mi ta ni drivera xibazani xi nga ri kona na mitwa ni tshama hansi ni muholela hi mali hi ku mi fanele mi hola hi mali leyi mi va ku mi kha mi yi tirha so swi fele ka hina Buthas ku ri hina hi endla yini tanihi vaakatiko hi mfumo lowu ku nge le ku hi xaniseni vo hi xanise Buthas loko no mi byela ku ri leswiya swa n'wina swa le Polokwane swa ku mi le ka stage 6 i lake Buthas hina se hi le ka stage 20 gezi ra swi kota ku famba 80 na madyambu ro vuya hi 80 na mpundzu mo va tikweni rin'we Buthas swa vava leswi hi nga ka swona Buthas
ali mara mo wa ka riti ku ri 8 ku fika 8 kumbexani ko va ku lo yiviwa tikhebulu va kha kumbe swin'wana swo taniya kambe ku nga ha ri swa load shedding mus a ku yiwa nchumu hi botpet loko i cheka schedule lexiya xi ta ku byela ku 8 to 12 ne leyi a yi fanele yi ri vuya hi 12 ya na siku ri nga vuyi yi ze ri ya khomana na leriya rin'wana ri ya vuya hi 8 liya yin'wana ya nampundzu ai Dimitri Maseke botpet matase la hi nga kona hi botpet ne that is why matase hi ta yivela na ngopfu because hi ta dya yini mara na hi ta dya yini hi ku se loko ni ya ndlwini sweswi ni fanele ni famba na ti-take away tele ndlwini because loko hi ya fika ndlwini ya kuma ku nga ri na gezi ri ya vu hi 12 Dimitri thank you 0860002543 un'wana hi loyi Sam aye khalanga mipfukeni epfukele ngobo mpfukeni ni vone July la atili kambe ana ku kota ku n'wi vona ku helele kwihi a ni kumbexani la ku nghena na hela ku vulavula kwala ni n'wi vona te kunene a ni swi tivi helele kwihi kambe n'wina mi ri yini a ni la ku dlamba yaliya kwala ka ti-coalition ya City of Joburg yeah ku ri to be honest wena khalanga whether hi ya ka 2024 general election swilo leswiya swa coalition swi nge pfuki swi hi tirherile a South Africa lexi endlaka ku ri swi nga hi tirheli swilo swa timhaka ta ti-coalition a South Africa i timhaka ta ku ri mavandla lama ma va ku ma ri ka ti-coalition hambi hi le ka masipala i tiva ku loko ku famba ku gangisiwa nhlawuli phati yin'wana na yin'wana yi va yi ri na manifesto ya yona ene ku hava phati leyi loko ti fika ka coalition yi lavaka ku manifesto ya phati yo karhi a yi humeli ehandle ya mina yi dyiwa hence i kuma ku va na timhaka ta ku kokelana time and again ku nghena lowu meyara a huma ku nghena loyi ene before hi va na mfumo a hi swi tiveni ku before hi va na mfumo hi va hi ri na van'watipolitiki it's only loko hi andaka loko hi ve na ti-politician laha hi nga ta kota ku va na mfumo hi hava mfumo handle ka van'watipolitiki hikuva mfumo wu foma hi ti-political party swi vula ku mfumo wu foma hi van'watipolitiki se hi nge pfuki hi hambanise government na tipolitiki swilo sweswo i banti na buruku swi famba swin'we but then a ku na issue leyi i nga yi raise wena khalanga ni kha ni yi twa ku nga ri khale ya timhaka ta ti-clever blacks ku ri ku na issue ya ku tatana former president Jacob Zuma a va tala ku vulavula hi timhaka ta ti-clever blacks ku ri okay lava ingaku va vona nyana va humile ka tipolitiki u nga va wu ri ntiyiso va hume ka tipolitiki ntsena na xana i nga ya ka CPF i kuma munhu loyi a nga ya exikolweni laha a nga dyondza a va talangi i nga ya ka clinic committee va kona va lava nga madokodela na mathicara na manese na maphorisa na ka clinic committee ka a local area a kaya na a va ngheni se va ti-distance khale ku swilo leswiya a hi swa vona because ku na vanhu lava va hleketaka nga ku loko i nghena ka tipolitiki swi vula ku i fanele ngheni i ri na ndlala as long as you have achieved academically there is no need for you ku i nghena ka timhaka ta tipolitiki hi swo swi hi dlayaka wena khalanga hikuva hi vulavula hi local before hi nghena ka masipala a hi vulavula hi laha hi tshamaka kona i vanhu vangani va ti-clever blacks leti JZ a vulavula hi tona lava nga dyondza lava waraka loko va vona potholes i vanhu vangani va ri na timovha va endla yini ku komba ku va vilela i vanhu vangani lava ti-clever blacks loko i kuma kha ku toyitoyiwa lava i nga va kumaka exitarateni va kha va toya tona the masses va tshame kaya because va vutisiwa ku kasi n'wi mi hlupha hi yini ku n'wina mi dya mixurhi i ncini lexi endlaka ku mi vindlavindleka so as long as ha ri na miehleketo yaleyo wena khalanga hi ta va na problem time and again ka leadership because lava vo ka va nga classifiweki as ti-clever blacks hi vo va nga ka struggle hi vo va nga mahlweni hi vo va tlhaku va hanyeriwa they end up va nghenelele ka timasipala ivi hina hi sola hi ri handle mara ha participate na i mali a nga ni byelaka ku ni yili ka 1 2 3 ni kona ka xistructura a local a hi se kwala le masipala ka local because a hi sunguli hi ve gonya ya ka province ya ka national hi sungula ka local vanhu va ku tiva ene loko vanhu va ku tiva va ku gonyisa ku ri lowani wa hi lwela i na concern i na mhaka na hina se hi yo mhaka leyi i yi vonaka yi va problem wena khalanga okay hi loyi munhu khalanga i meyara namuntlha wa City of Johannesburg ani
mani twa khalanga vayingiseri very ina scandal ani hi ku hi va DE na van'wana kasi xikandala lexiwani xi humelele loko a ri meyara nkarhi lowu a ri khanselara a why va nga humeli handle va ku phulana loko i ri khanselara i fane i va matikhomelo ya wena ya nga vi questionable maendlelo ya wena mahanyelo ya wena a ri khansela ka city of Johannesburg ani i nghene hi phati yaleya ya aljamari ya la vona le a hi tshama hi twa va ku hey khanselara hi luwa i hlawuriwile ka city of Johannesburg ina swikandala i endle 1 2 3 the moment a rise a gonya a fane a va meyara ku sungula ku huma swilo swi vula ku ri it's only lava nga ka timeyara va nga ti-MEC va nga ka ti-premier na ti-president lava va faneleke va scrutiniziwa na swi te njhani a tshama laya a ri just whether it's a PR councillor or a ward councillor ka city of Johannesburg mara a swi nga humi leswi humaka namuntlha hikokwalaho ka yini va swi raise namuntlha swi vula ku it's a political agenda yes va nga right loko va ku it's just a political agenda because a swi fanele swi hume khale mara lexi endlekaka ku kombisa xona wena khalanga 2024 ya ka general election and most of the people they still believe ku ri ANC ya ku losing unlike ku yimelela even I'm not the spokesperson of the ANC mara lexi ni vulaka xona ni ri a hi swi languteni leswi endla ku ri nkarhi hinkwawo ANC wina ti-election wena khalanga i ku ANC hi nkarhi wa election yi nghena mutini house to house yi vulavula na vanhu yi va byela yi ku hi endle 1 2 3 hi feyile na hi nyikeni nkarhi wa vona sweswiwani wena khalanga ku nga na timhaka ta gezi sweswi hi nga na problem ya gezi South Africa ku endliwe research ni ta ku rhumela yona loko ni kuma nkarhi leyi kombaka ku vanhu va kwatile hi timhaka ta gezi leri nga ku endlekeni hi tshama ku hi kha hi timeriwa hi ya ka stage 6 mara ve ri vanhu va ha ri na confidence ka ANC swi ku byela yini sweswo swi ku byela ku na 2024 the ANC is going to win because ANC va byela ku yes hi na problem ya gezi mara we're doing something ive un'wana a ta Afrika a nga vuli ku yena a nga yi solva njhani mhaka ya gezi a ni mina na problem wona khalanga loko tshamena again i twa vanhu va ku loko hi ri hava gezi a South Africa ANC kumbe ti-politicians va benefit va nga ni byeli ku va benefita njhani leswi swi endlaka ku ni nga va voteli ta ni byela ku i swi tiva ku loko ku ri hi ri na load shedding va ANC ma benefita njhani ka load shedding leswi ni swi understand loko ni byela ku they are benefiting ni nga ni byela ku va benefita njhani a wu ni assist ku ri ni twisisa swilo hi ndlela leyi i swi twisisaka hi yona nemetweni thank you khalanga khensile 0860002543 xikala vito lihlekani ayi khalanga mpfukeni hi pfukeni njhani hawa hi pfukeni a khensa khalanga ma vona mhaka ya gezi lanwani i risimu leri nga ta yimbeleriwa lembe na lembe hi nge fiki makumu loko a ro va na masagwata a hi ta ganya hi rona loko ni langutini ka timhaka ta Eskom kulukumba ra maphosa va tirhisa ngopfu vutlhari byin'wana lebyikulu ngopfu laha ka ku va veka ministara for swa magezi va hi tirhisele vutlhari leswa swa ku va hi rivata hi nga koti ku vona ku ri ku endleka yini va na kungu rikulu hi Eskom leri nga ta vuyerisa vuhayi vaaki mi vula yini matshamelo ya swilo leswi nga hi xiswona Eskom a yo va ku hlulekeni yo va ku hlulekisiweni hi vurhangeri lebyi hi nga hansi ka byona mi fika njhani kwalano vayingiseri lexi ni fikisaka lani mani khalanga i ahe a ni swi tivi ku endleke yini laya xikalavito a khata kahle kambe ke a hi ku twi xikalavito loko kumbe mi nga kuma layini yin'wana tlhela ni vuya hi kota ku twa ku mi fike njhani kwalaho mi nge yo feyirisiwa Eskom hi kota ku swi tiva ku yi feyirisiwa lana laya hi kota ku pfulana mahlo ma swi vona a hi ku twi mikisero me 0860002543 hi ndlela yaleyo Proverbs hi va Proverbs 14 verse 34 God devotion makes a country strong. God avoidance leaves people weak. Isaiah 3 verse 1 ufika ka 3 is emptying Jerusalem, South Africa, and Judah of all basic necessities, plain bread and water to begin with. He is withdrawing police and protection
from, this is a message from the Bible. Final, Mpho Hlungwana. Kumshana me aningo. Kumshana but Mpho minga kuma tumaga animi twisisi ko anisu twisisi leswa antif kumbe ngome sitwili kubabula yini but Mpho man animi twisisang but Mpho kambe ke mthetho nihleka mntane epfukile ngina mjani but Phuke I can't. Yer. Amo fam teka unwan chindan. Aye. Arle fumene tungura ngwana papa. Komelen sunen. Stage 6 leshingele tisweni. Namakhamba mala manga koma manga yibetela ti better. Khale rina yona network leyi kunga gezer kar loadshedding isungule 2008 ay sungula ngana mwaka 2008 ti cellphone atir ko tir fashioning kambe ainga fambi network lo gezer fam imaka ko rona ti generator ko rona ti backup battery hinkwaswo leswi se makhamba manga makhamba va yivaka se yo makana network ya hlupheka loko se ku fambe gezi 0860002543 hintala le mfumo wa hina hikokwalaho ka yini wu tlanga hi tiko mara hi mhaka ya ku loko u lava ku teka pasi eka home affairs u fanele u rhanga u buka loko u nga bukangi a nge teki pasi mara South Africa shame kumbexani va kha va langute ku timhaka ta mphakelo wa gezi ti hetelela ti endla leswaku mi hetelela anti ti la ku hi ti languta ku ya amahlweni un'wana nga rhumela tweet na yena la a kombisa ku tlhelo rin'wana ra mhaka u ri khalanga na muhumelerisi hi kombela mi byela vanhu lava va nga vekela bodo ya xikontiri ku yi ku xiya xivulani va susa yi dyisa mbitsi ku sukisela hi 2010 na vana na van'wa tikontraka i khale va fambile amen hey xa humba ku endleke yini la rhumela xa humba rhumela ka mawasa es@sabc.co.za hi la ku twa ku kahle ku endleke yini la ka gondo leri mbulavulavulaka hi rona mi nge ku a ku fanele ku ve na xikontiri a xivulani rhumela hi kota ku vona ku ku endleke yini ta yi sala ndzhaku mhaka yeleyo loko ve ku na loyi nga dya mali hi ta twa ku i mani hi ndlela yeleyo kambe hambi swi ri tani mingisiro mukela Ron FM nongona ka humerisiwe ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula Ike Ngobeni fikile ta va kha mi tisela nongonoko dzumba na mina kwala mi ri patu ro ya ka xivulani hi lero ta hi kwihi a ni tivi ku i xivulani yihi ni tshame ni xivinda ni ya xivulani ni nghena hi hala loko suka hala giyani ni ya huma hi le ka n'wadzekudzeku ni ya ka Mphambo i ni vona futhi ne i ni tsema swi ri swimbirhi hi mhaka yi swi kunwani na phinda ku na patu a ni ku xisa ku na patu mara mpfukele khalanga mukhuhlwana lowu ingaku swi la hi tlhelela ku mbaleni ka timaski a hi vulavuleni ntiyiso i tiva vanhu vangani va nga na mukhuhlwana hinkwenu hinkwenu ka hina a hi tlheleleni timaskini a rhwesa hi nge loni hayi a ni ngo kumbexana hi chava ku vula hi mhaka ku hi mhaka ya kwihi ni vona ku okay nge ni yi tshika timaski ni byeleni la Dr. Nandipha wa vhakeriwa khotsweni ni lava ku va wo sungula ku n'wi vhakela